Father Provincial ila ay lahat na dong siya dong ilale. Tidak kena kataw ng kena ke school ke. Itin mo. Resibo niya Father Provincial na kadata singya baji school ke jongche. Na coaching of teng yo bisa nang ne nang ka teng yo su. Teng inong ge buat. Kemo mensim barabar ko resibo niya high school na kadata singya baji school ke jongche. Pada day day na kaniya nakabalang experience. Natulay ko kadon ka sila marahan mo na legit panuan siya kata kata ba ibhaya ga bangal ga ini wah legit ngaru nga berlaruan siya yan ingat apa itu baru di khadar ki star kadai kajingkit Don kena ke Don Bosco School, nak kalian yang kena hikai bat di Tanai School baru. Kumbang Sakin Mau. Kibradar baru. Nah, khotke pad ki head catechist, kirun ki head catechist doni. Nah, khotke pad ya pastor ibala donna, pastor.